Boemafofane jwa Mahikeng bo kile jwa nna le laesense ya boditšhaba ebile bo na le seabe se segolo mo ntshong dikuno ya naga. Fela ga jaana bo onetse go ne go abelwa thoko matlole go baakanya boemafofane bono. Fela komiti ya dipalangwa kwa kgotlatheomolao ya porofense ya re madi ao ga a dirisetswa tiro ya ona. Madi a na beetswe lefapha go dira dilo tse di kgonang go kgonisang poto e gore e bankangwe mme ebile gape kgone go kry-a license ya gore e dirisiwe, mme seo ga sa direga. Go palelwa ga lefapha go kana ga ba ka gore gongwe ba tseelwe madi or madi a dirisetswe seo se sengwe ba tla itlhalosa botoka. Selelo sa rona ke gore go abetswe poto tšhelete gore e tlhabololwe e tlhokomelesege, mme seo ga sa direga. Mokhuduthamaga wa lefapha la dipalangwa mo North West Sello le Hare o gapetse thoko ditatofatso tsa gore go na le 100 million rand eo e dirisitsweng botlhatswa. A re madi a neng a beetswe thoko go baakanya boemelafofane a buseditswe kwa lefapheng la bosetšhaba la matlotlo. For the 2018-2019 financial year, the GT Muntsiwa Airport received 4 million rand, and for 2019-2020 received 5 million rand for the ablution and training facilities. The Sister Department of Public Works and Roads, which is an implementing agent for the infrastructure project, could not appoint the civil and structural engineers. Subsequently, the funds were surrendered to the Treasury. Gabagare modulasetilo wa Road Freight Association Gavin Kelly a re boemelafofane bono bo ka dirisiwa jaaka lefelo leo dithoto go tswa kwa dinageng tse dingwe di gorogelang kwa go lona. The reutilization of spaces like an old airport, for example, in the logistics network is a good idea. It has both a very clever infrastructure utilization program, so you save on capex in terms of building because you could probably adapt some of the infrastructure that is there to meet the requirements of the logistics sector. The old airport around Mahikeng is a sound idea to reutilize bits and pieces of infrastructure that are no longer being used for their original intention. License ya seemo sa boditšhaba ya porofense e kwa boemelafofane jwa Pilanesberg. Fela South African Civil Aviation Authority ya re ga e dirisiwe. Ke Tebogo Phakedi mo Mahikeng.